Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakabidai bat kane kajing tau lene kajing set up ya ka plasma bank. Kumbale kiwe ki jela, kumbale kiwe ki state. Bener ya keren biang. Bat kajing keren kadang ya sekmat. Ngidang le ya kane ka examination, ka consultation, nama ya kane jointly ya keren rengkat bat kinong penyaj jong ka Nekrims Hospital. Bat ngakermen scam ba slem su le singin poi syaka decision syaka bengin sim ya karai bat anda ngilapoi syaka tak benta ngin sapoi biang syapi ban pentip ya ki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi.